Kita mulai sekarang. 1, 2, 3. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah
kamu berpipi di sini nepre Muhammad Nuroski Masyafa'an di sini nepre Muhammad Nuroski Masyafa'an sallallahu ala nabi sallallahu ala rasul sallallahu ala alihi nabi Muhammad afdal rasul sallallahu ala habibi nabi Muhammad afdal rasul. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Asraqal badru alaina. Syafa'an minal budur. Husnika alaina. Qultu wajah suduri. Anta syamsun Anta badrun, anta nurun fawqa nuri.
Dah. Salli wa salli. Salli wa salli. مسك وطيبي سلام عليك يا نور الظلام سلام عليك يا مسك وطيبي سلام
assalamu alaik. Mirabis samai. Assalamu alaik ya Habiballah. Assalamu alaik ya Sudah selawat? Sudah. Mau masuk? Siap. Gerak. Lancar depan. Gerak. Tegak. Gerak. Anak ibu. Siap. Dengar dulu ibu bilang. Hari ini kita praktek sembahyang. Praktek sembahyang. Kita sembahyangnya di kelas B3, kelas Bu Desi. Sebelum kita sembahyang ngapain dulu? Yang laki-laki, sebelum kita salat, kita ngapain? Ambil air wudu, air sembahyang. Cuci tangan, itu namanya wudu. Yang pertama kita lakukan, baca bismillah dulu. Setelah bismillah baru cuci tangan. Berapa kali? 3. Kamu yang jawab. Berapa kali kita cuci tangan? 3. Setelah cuci tangan, kumur, cuci mulut. Berapa kali? 3 kali. Berapa kali? 3. Setelah kumur baru cuci mulut. Cuci muka. Berapa kali? 3. Setelah cuci muka, apa lagi, Masya? Cuci tangan sampai ke siku. Ini siku. Coba siku. Berapa kali? 3 kali. Sebelah kanan dulu. Setelah sebelah kanan baru sebelah kiri. Juga 3 kali.